Iya, gue baca menakan. Iya, stop. Iya, karena ngelandaki benakan kami, bas kali bubuk kami, sukun kalau biak senina, sepemeren, sepribanan, sepengalon, rikut, mami ngata turangku, landaki itu kena pengantin. Iya, gua nindu kam kali bubuk kami go. Iya, atur kendurah seperti pergana bekila. Iya, bujur. Iya, man kam kali bubuk kami. Arsenina sembuyak, kam sembuyak kerina. Kam kang rana kita pengantin. Kutengah kam. Kam kali bubuk kami, milala mergana. Temandu sedalalang senina sembuyak. Sepribanan, sepangalon tukur. Salas kam kerina ngelana kita permen kami. Iya, gua bekilang gua sikap. Enggak. Iya, bagai-bagai kali bubuk kami. Karo mergana sebuyak kami sepiring mergana. Ja kena ngeladeki pengantin. Asa pemerintah kami lik ngasa-ngasa bagian kita kami belum. Ja karibas buku nagendang. Sir jabatan karing atur kencang. Man bandi sir jabatan. Atur gendang lu. Iya, bujur nih kami man badu kam kali bubuk kami bagi pepuang. Kuduli. Kalau pun ibas Pak Saindah, maka ibas wari si sendah, rah kami kujabundu
lako nahkan pangalondu. Makana meriahlah ukurundu ngalo kenca kampung kami. Serasi sukula pagi kempundu entah beberendu manteki perjabunna simbaru endam pemidon kami. Makana sisahkan karena pengalon puang Kalimbubunta. Sahkan puda. Uwe Kalimbubu, seh keripak sana panggung 12 kari kam, semekah kari kam. Jadi ngo banci kami surut kujabu kami puang Kalimbubu. Bujur. Anak berundu sukut karo mergana. Janda inggo sahkan kena pengalon MKap Kalimbubundu puang ni puang kami singalo perkempun. Reh nina anak berundu sukut karo mergana bas nakih matawari endah. Atena nahkan MKap pengalandu MKap si tergelar singalo ciken karena perjabun beberentah kempundu gua nindu manggo senang meriah ukur du ngalo kenca puang Kalimbubu kami nggo baci sahkan Kalimbubu kami iya radu suh tangkem nah kenca iya jakari kernali panggung 12 ia turkan kami anak bermenteri du bandulah kari kata toto kata pasu-pasu nandangi bere-berendu tape kempudu si manteki perjabun basuari sendah pengarapan Kalimbubu kami sukut karo mergana anak berundu manggor sadari ta nggo baci surut Kalimbubu kami salami puang kami jandai kakandu MKap singalo ciken ngosoh kendai kena pengalonna janggor sada ari anak berundu sukut karo mergana atena nahken pengalondu MKap kam singalo perninin jakarna perjabun pemerintah kempundu manggor sada ari kam kena ngalo kenca puang Kalimbubu kami iya enggo banci sahken radu sehtan kam kerina iya puang Kalimbubu kami jakarilid ia turkan kami anak bermenterindu panggung 12 reban kata pasu-pasu kata telah nandangi beberentah pekempundu si manteki perjabun baswari sisendah ngor pengarapan kari Kalimbubu kami sukut karo mergana bandulah kari kata totorah pasu-pasu gua nindu ngor sada hari kita iya bujur salami puang kami iya dong singalo perninin ku singalo bere-bere jakarna sedenda singalo bere-bere si tepurah ginting ini andai turangku kami kam sajar mencakap turangku aku lani aku beloh beda kenca Kalimbubu dua nina maka bas laki-laki matawari enda pengarapan anak berundu sukut karo mergana arah turang du beru ginting berus tepuh nahkan MKap pengalondu MKap singalo bere-bere gua nindu Kalimbubu kami manggor sada ari kam ngalo kenca nggo banci sahkan Kalimbubu kami iya radu suhtan kam ngalo kenca iya tambah tolena jakari panggung 12 ia turun kami anak bermenterindu bandulah kari kata toto kata pasu-pasu nandangi bebere bagai kempundu si manteki perjabun baswari si sendah pengarapan Kalimbubu kami sukut karo mergana manggor sada ari kita kerina puang kami nggo banci surut Kalimbubu kami ya salami puang Kalimbubu kami ya kita anak baru sembiring bawa ku janda aqua Nah, bagenda manpandu kam anak baru kami. Makana ibas Pak Senda nggo perjabu permendu. Makana ibas Pak Senda meriahlah ukurundu ngaloken karena pengalondu.
Amin kia labagi ukur kari karena beliganna Semekah kam berbelas kam nandai kami kalimbu bunu. Makanya kam kari ngaturkan takana nandagi senina sembuyak du. Endam surah-surah kami. Tambah si meriah ras malam lah ukur du karena perjabun permendo. Ibas waris sendah. Makanya sisahkan karena pengalonan anak berunta pada. Berikan mana anak berutua. Latihan 12 anak bro. Deh. Sab anak kami ngenda buat berstepu. Kami ngenda simpo bege. Jadi karena kekurangan kurang ini pigulut ngenda nambah rezeki pengalon kami go bias ni tama bege bibina. Sa anak ta ngenda siruhenda lapen de buatna berukarwe tetap ngenda anak tama bege. Iya, bujur ni kami man bandu kam kali bubu kami. Sukul karo mergana rikut kambiak senina. Sepemeren, sepriwanan, sepengalon, rikut mami ngata turangku, jakarna pengalon kami, ngwalokan kami, bujur mejuah-juah kita kerina, sehat kam kali bubu kami kerina, rendah rezeki du. Enggo banci kakam kundul kuamak du. Enda kami anak berundu karena nehkan pengalon du ate kami sengat melakukan perkempun maka senang meriah lah kari ukur melakukan pengalon du enda. Iya, sentabi dengan Muhammad nang kami manbandu puang kami singalu perkempun tampar malam mergana ijandai karena anak berundu karo mergana setepu ikutun na 12 ngatakam ekap ibas susurwa kami ibas naki-naki mata warenda reh ku tengah-tengah jabundu ekak kami susura karena nahkan karena pengalondu kam singalo perkempun makar pengarapan kami anak berundu sembiring mergana meriah karena ukurundu ersada karena arindu ngalaukan tentang kenca pengalondu kam singalo perkempun segelah jedanari ku depanna serasi sekula karena beberendu kempundu sembering mergana kempu tambar malam manteki perjabun nasim baru ay bagai kuakap ning kami atas nama anak berundu manbandu kerina kam kerina kali bubu kami ay jadi ugo apa nindu ngur sadari hindu karena ngalakukan pengalon do iya sadari kam sakan enda karena pengalon do iya. Iya, uga apa nih do? Gak suruh pas kam pengalon do. Iya, engkau banci kami suruh kucabu kami. Iya, suruh kita kucabuta. Langan di kami luman temanan. Iya, mana bandu kali bubu kami. Kam singalo ciken, kam karo mergana setepu kami kutena. Ija ijenda roh kami ku tengah-tengah jabundu, naki-naki mata warenda, rersura kami karena kami anak berundu sembiring mergana. Ekap nahkan karena pengalondu. Jadi basi sadenda ersadalah arindu meriah karena ukurdu ngalaukan pengalondu kam singalo ciken-ciken. Ijabas sade mindo kami retoto segelah perjabun karena kempu beberendu sangap serasi sekula ya ibas manteki perjabunna ibas naki-naki matorenda. Iya sekendu. Iya, ugan itu, nggo pas kam karena pengalon do. Iya, nggo banci kami suruh kucabu kami. Iya, salami karena kali bubuta. Kami kuada bada pendu kucabundu, ekap rekite-kiteken kempu beberendu sembering mergana jabukun bana ibas warsendah. Maka lebih naik sehbas kami arsat pengungulu kap pengalundu karena kam singalo perinin. Maka ibas naki-naki mata warienda mama impal mami ngata truangku isahkan kami karena pengalundu. Maka pengarapan kami Resada karena rindu, meriah karena ukurdu ngalokan
karena pengalundu kam singalo perninin. Eje basya sale mindo kami segala jalan hari ku depan na. Sangap serasi karena kempu beberendu manteki perjabun nasim baru. Ay bagai kokap ning kami. Uga apa nindu? Manggur sadari hindu kena ngalo kenca. Iya, ndaskan du. Iya, uga apa nindu kalimu kami. Nggo sebas kam pengalon du. Nggo banci kami suruh ku jabu kami. Iya, bas kari ngombe atur kena anak berumintri lu anak berusing ukurindu karena pangkong lu je kokak kam kari 11. Iya, kokap ibas nahkan pengalon singalulu masenda. Kokap permen lah 11 lebih. Nih, sekenduman permen sabar. Beberedu ngonjabukan bana. Lama ukur kami, adalah kami peseh kami karena pengalondu. Makanya senang meriahlah ukur du turang ngalokan pengalondu. Turang dia beberendong gorjabu nangkap gosalikan kami jadi anak du turang makanya latihan rumah orang kami lampaslah pagi surat-surat telah pagi rina sama permen kami makanya alokan dulu turang anak jadikanlah ya jadikan berukah memang ia berukah alokan jadikanlah bagi anak kandunglah bandu bagi anak turang olah bandu penobaan bagi kelik turang Ija ibas naki-naki mata warenda mama impal mami ngata turangku rejabu beberaindo sembing mergana beberes tepu. Ay maka repangarapan kami meriahlah ukurnu senang meriah karena basukurnu ersada karena arindu ngalokan pengalundu ibas perjabun karena beberai kempundu. Ay maka uga panindu ngome banci seken kami ngatakam. Iya, ada begair sada kam nah kanca. Hendak karena ulum mas sirastan raja berikan kami membantu. Iya, hendak karena sirastan raja sekan kami membantu. Iya, saja ngenca segelah metuh ragu-ragu na jenenari ku depanna ning kami la ulum mas alukendu saja ngenca unjuku nanti kami seken kami menwadu segelah seria kapndu setepu mergana setengah-tengah jabundu ras tepu sireh si perlemui karena anak kami kempu kami. Bagai kokap ning kami daskendu. Baikkan saja. Enda karena unjukan berus tepu. Coba ogendo. Ugapan indu 12 kamu ngata kami. Lani kami do tambah. Enda tambah anak du. Iya bujur nang kami ngata kamu kali bubu kami. Ada bagian indu. Ugapan indu. Kubanci kami suruh kejabu kami. Iya jadi bas panggung lu kari 12 kali bubu puang kami. 12 kari kam. Sekendu kari karena pengalon enda kerina ngata sila sumbiak du. Andi kurang kari ngata kamu ngata kami. Bujur salam indu. Reh kujabundu kam singalulu mas makana ibas pak senda reh kami kujabundu lako
nanda kenca tukur berus tepu singgo ia lokan kami ibas waris sendah i berikan kami ka sebagian kukam. Jadi karena senda meriahlah ukur ngalokan ca maka nasrasi sekula karena perjabun anak ta ibas pak senda suh kula benda makana berikan dupuda karena tukur berus tepu tandana kita ngor senina ngor sada kita laku ngepkep anak ta ras bebereta endam sesurah kami berbelas kam senina kami. Nah surah-surah duenggo alokan kami kerina tukun senina sembuya anu karo mergana kam simupus tapi ras ngenda kita semada anak mah bage jadi kampe bage anak kami berus tepu endam tanda-tandai kami kerinana adi aku ku kamu ngomel jenjang bolang do tandai aku bahorok taring enda na senina angkung inda kerinenda jadi ngo bujur karena ngo sah kendo sebagian daripada tukur berus tepu man kami senina sembuya anu bage mkop ning kami. Ya, bujur senina, sahkan puda. Manbandu Irwanda Sembiring Ras Linda Sari Brus Tepu Ijai Bas naki-naki mata warienda nggo ipedalan karena utang adat ku kalibubu ras puang ngoseh krina ku posna masing-masing. Jadi basa denda ijai bas pradatan ta kita kelak karo adining kami ngosah kam nsabukeun bana ibas waris sendah tanggal 10 hari Kamis bulan Waloh 2023 jamna jam 10 lewat 10 menit. Jadi menurut kami ras kita setar pradatan kelakaro kam gosah jadi tua-tua ras ngodung pradatan du ibas sendah. Cakap kami ngatakam kam sinca bukan bana ibas waris sendah. Jadi tandana kita nggo seri kedudukan ta selaku perwapan ras penanden di tengah-tengah kuta izenda lid dari pengalun sehku kami uang pengak ngarak makaning kami atas nama pengulu pekeper lomentar ras gergit enda sehken kami penukur cangkul menbandu ras urusindu karena administrasi kependudukan du sehken du ya entah dikan kutari kami relebuh gotroyong kita nindu lalit ala sendu lalit alat du karena gotroyong menggau memang secara pribadi engkau urusindu administrasi kependudukan du sajangan ca lid keselatan teknis ija piga wari kami recakap arah protokol operator akte ndu uras tanggal lahir ijazah ndu beda sari memang sidangnya darat jadi kamla kabana tamatan ndu SMA jadi endan darat ka tanggal lahir ndu bas ijazah ras akte kelahiran ndu laka seri jadi sabar kakam lebih langgo meka pihak kali pendarat enan lebih teridaka maka coba pagi cek ndu rasitan cek sareh kampage kantor bagi kuakap manggau ya jadi basade selamat nang kami sekali nari menbandu duana ibas ncabukeun bana ibas waris sendah sada tanggung jawab ta kita nggo bas kuta kuakat cakap kami menbandu pengulu lomentar tambah hindu bojor mejajuah kita krina sing gusuh jambur durienda mga kalimbubu arah puang rina singalo lumas perninin cikan arah daketadingan singalo perkempun katakan bujur kamu sempat kenduru ngepkap jahi kerja anak atau kempun do coba ndak beberendup warisi sendah
bujur ning kuman mandu krina si ngojenda. Entah jaga kekurangan kami sekenundangan kumandu skalak waris enda minta maaf kami membantu. Ujung ini temai aku anak kita. Lebih-lebih kita katakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabi kami mankam kalian bubu kami bagi puang ibas warisi sendah karena kerja kempundu makana entah gua andai kita kami meken undangan entah jumpa dalan entah lah kita jumpa ku tamakan bah pintu tapi ku kirimkan man kade makana olah magut kalimu kami pang kami terjang bagian cakang ngasupan kami makana gepe man kam kerinana lara pada benapai pekena malah bujur si barekan cakang ngasupurana bujur Bece Manbandu Kalimbubu ikut puang ijandai karena senina sembuyak kami anak kami 12 ngatakam krina bas kehadiran du bujur no kami lebih manbandu krina kami atas sukut tambah tolena karena membantah kita krina sukut ijai bas kehadiran ta bas suar sendah bujur no kami ngatakam krina ijai bas kehadiran Kalimbubu ras puange enda krina karena pecokong-cokong du ras pengajar-ngajari du karena kami basis ada krina kami sukut sembiring bergana ngatakan bujur memandu krina di bata memberikan rezeki ras kesehatan banta tambah tolena aman bandu karena anak buru kami anak buru menteri ras anak buru singukuri terlebih nandang ikam krina anak kuta jadi basis adenda bujur nang kami manbandu krina ija ibas lebih nari ngasapa senda ngelaksanakan karena lakon kami ibas pejabukan karena beberapa permendu kempundu pe sangat melala bandu pengorbanan du mulai dari materi, pikiran dan segalana. Jadi basis ade mindo kami ku Tuhan di bata semulih ke tengah-tengah jabuta sekalak berkena karena kesehatan, berkena karena rezeki. Bagai kokap nang kami manbanta krina si pulung. Basis ade cakap kami segendak-gendak manbanta terlebih nandang ikam Kalimbubu ras puang begepe kita sukut begepe manbandu krina anak buru kami bujur rasmus joa kami 12 manbandu krina piga warisi lewat gua kami tenah manbandu krina maka bas pasenda ruh kam ku kerjenda lako pulung dengan petunggung kelakon kumpundu entah bebrendu entah pe anak duenda kok kau lah nambah isang ko makana ibas kesempatan enda gokam tampak idah kami kerina je pulung makana ija piga-piga waris lewat gua kami tenah maka entah hijagi ya karena pertenahan kami nandang kam sekalak-sekalak Kalimbubu ikut ras puang endang gua kam kerina pulung labo kepeni ukurindu karena kini labluhun kami lakor kata nandang kam jadi ibas kerehendu ibas kehadirandu ibas waris sendah kami sukut karo mergana setepu mergana ngatakan bujur ngencaman bandu Kalimbubu ras puang makana ibas kerahan due jadi kesangapan nandangi beberendu entah pi anak do sirja bibas waris sendah makana karena kerahan due sangap kita jenanariku selbena bejuah-juah kita kerina endam susuran ta nandangi di bata Zana, enak cakap tak? Apa kita sinam?
Ya, enggo banci semenaken raduras kita landak krina. Sajangan caman bandu karo mergana timai saja di tempat rah lagi kami lagi permentan. Beras tagi kali naku bandar ba sari nembah ni nasi nuan. Beras tagi kali naku bandar ba sari nembah ni nasi nuan. Resen tabi lebih kami mandaru kali rikut ke lembahan cari resen tabi lebih kami manadu kali rikut ke nambahan cari satu. Ya maju kali buburah dage kami mabaka ate kami lagi kena. Kali buburah dage kami mabaka ate kami lagi kena. Senda ola kari kami lata adilata terima. Senda ola kari kami lata adilata nandai karo berebi senda olah kal tersia senda olah kari kami lata adilata senda olah kari kami lata adilata. Ya, sekendu kena kampildo likidu permendu bibingku babandu kucabunta. Wih arinda tamadi ya. Ya, bagi si biasa landak kita kerina ijapa kari kualo ikan pilinda maju kari karo mergana surut kari simbring mergana macaranjar komak landak kita kari. Aku pewe kalingku sekali nandangi kena turang. Aku pewe kalingku sekali nandangi kena turang rekarona ikalang indu pagi nandi karona si kalang-kalangan kena dagi duana ikalang indu pagi beri-beri si kalang-kalangan kena dagi duana. Mama biri mereka serta olah kal tersia
Senda tudung niara dan bulang-bulang setunggungna adina kena makesa. Senda tudung niara dan bulang-bulang setunggungna adina kena makesa. Nandai karo bereginting aloken kaina dagi mama biringe olah tersiaranan kali bubunta makana surah-surah kakarina olah tersiaranan kali bubunta makana surah-surah kakarina. Ya, Sir Jabatan Enggo Banci ojak tentu kena gedang. Ya, bagian sukut karo mergana, bagian nandai buru biring nandai buru ginting. Adik kena basi lagi karena permen kami yang kak dirindu kali ibu kami. Nggo sikap kurang terbanak beros biring mergana. Sajang cak ngaku dagi kami anak berundui. Melalah kekurangan kami nang dangi kami. Bas kurang nih kurangi pinagih. Bas lebih murta tak durjeki cawir kamu tua kam jadi penggoron kam daging man banu serjabatan tamakan dukung mencuah-cuah gelam mencuah-cuah kami sekolah daging man bandu sukut karo mereka tepu mergana nanti beru biring nanti beru kinting senina sembuyak kam daging menakenca karo mergana gua banci kam ku tengah ucapan selamat nang dangi anak andu beberendu kelandu kempulu masuk menjua-jua kita karina kali bubukan isi puluh rikut kentua sangat karina nantang singalah-ngalah sangat karina nantang singalang-alangna baginda kita pulung matunggu ari tapi ulah rayu kam kalimbu buang kalimbu sangat gelang kam karina dagi cawir dagi mas jaduna nampi rezeki bagai ini malam nanti nesai masuri ade rani pikulut kelbagi makang ayulah kendina jujuri di mata terkena sangat mata karena ngayu kendinta jujuri di mata panjang karena musik melandaki pengantin sehingga lo bre dari kerana panggung melandaki pengantin lengah endah turun kami man badu sehingga lo bre perninen chicken landaki karena bebre kepodo. Ya, singalokun bere-bere sempiring mergana ginting mergana dadukun kemandu sendala dan kerina masuk Rina kam singalo bere-bere si perdoboi kali bubu kami sukun karo mergana baginda kita pulung matunggu ari tapi ulah rayu nantang karena pinakit endat kendagi rezeki sangat karina si pulung kalimu
Maka ngayulah tendinta jujuri di mata panjang umur tak karina Ikut kalau berdiri. memberi kempung sinja bukan mana sangat mas jabuna musik. Ya, singalokan perninin Ciken perkempun Enda metorosen na ya metorosen. Ibas kita pulang matung hari tapi ular rayu. Iya, singalo pekepul. Nangtang karena pinakit hendak kendaki rezeki jawir metua karina kaki situ kam kalindu uang kalindu panjang umur tak karina. Ikut anak berukaro mergana. Anak berukaro mergana. Berukaro bersepuh. Masuk oleh waktu. Malam menadi Nesei masui ate Rani piku bagi Makang ngayulah tembinta jujuri di mata panjang umur tak kaya Rina kita anak berukaro mergana. Anak bersepuh. Sinja bukan bang jawir lagi bas jabina. Masuk oleh lambat. Iya uga mama. Anak berukaro mergana. Oke. Ayo berukaro metur. Enda cabang kila eja. Cabang kilana kucuma dodos. Iya kilana. Gila bolang pelodali. Iya luar biasa anak berukaro mergana. Sangat kin karo mergana indah deh. Baginda kita pulung matunggu hari tapi ular rayu kam kalimbu kuang kalimbu sangat kelakam karya dagi situ pemberi kempun cinta bukan bana sangat tadi baca bunga nampi rezeki bagai ini malam menadi nesei masui ade rani piku bagi Atur terus pimpinan. maka ngayulah tendinta jujuri di mata beri kena sangat mantap. Iya, sukut sepiring mergana. Ngayu tendinta Rina kam. jujuri di mata panjang umur karina. Ya silih engko banci patam kendu gendang du panjang lagi bandu patam Rina kendu. kam sukut sepiring mergana. Ya lagi man bandu sembiring mergana batang nameliana senina subuya nande impal kemerahan masuk
ucapan selamat nang dangi anak du permen du kempudu. Iya, endang ngencah sendiri mergana, perbulangan kari saja begini, kemerahan saja. Yo masuk. Ya, singalo kenulu mas. Tepu mergana karo mergana masuk. Ya, terus singalokon perninin, ciken-ciken perkempun, endame terusan lah ya. Ya, perninin ciken-ciken perkempun masuk. Jam tangguh ciker, betul kam ya. Iya, ada anak beru, lihat beru sembiring ada beru sembiring anak beru. Sebagai contoh, oke. Masuk, ayo bongkilana. Kemerahan luar biasa. Mana perbulangannya ini mana? respon ibu kami. Adu kena gendangi, payo kena gendang ta. Aiman bandus terjabatan. Atur gendang dua atur bukunya. Atur terjabatan.
Ya, enggo banci karina kam kundul ku amak